Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar chiar tu silin sang puya nimin le ni zana khan Mizoram COVID-19 shikai somruk pali mu chuani a ni khata shipui kai thar mu chu tamber alani tuidam le korte thoveng kho inkar ro engmazat mu chu chu hum hal tura malak ani Manipur sarkar chuan COVID-19 shrileng thunun non state pumin kharkhip chu August ni samthum pakhat thlenga pot sei voin hi India Prime Minister Louis Atal Bihari Vajpayee thi chamvoi ni na ania ram shoi tu ten zana an hlan nimin le ni zana khan Mizoram COVID-19 shikai somruk pali mu chuani a ni khata shipui kai thar mu chu tamberal ni Zoram Medical College Laboratory sample zanhi samko pani endikani a anjinga somnga chon rian kai ti mu chuani a College District Rapid Antigen Test manga sample zathum samru pako endik zinga sompali chon rian kai ti mu chuani a lunglei civil hospital a thunet manga endik somni pakhat zinga shikai anom lo thung ZMC sample endik zinga zanhi somli pareti aizol mi an ni a mami district mi somni panga la serchi mi som pakwan telbok ani ZMC laboratory shikai mu chu tharte hi aizol district mi ve kum som pasari la somnga poruk in kale no pangkum sari la kum komian ni a anjinga poruk hi shikai mekin akai chon an ni a anjinga pani an chen ena in khung sang mek le in khung sana hmun ommi pali an ni shikai thar somli paret ero chu state pon atang lo ho an ni Kolosip district rapid antigen test manga endik zinga shikai mu chu thar som pali te hi Mizoram ponami vek namdang driver le handyman vek an ni a shikai mu chu thar zinga mizo pasari bak chu namdang somnga pasari an ni a anjinga somli hi sipai an ni heti lai hian voin chanu khan COVID-19 veidam chuak mi sompanga mi pa som pathum le mechia pani an mani en kolam huna tangin chuati ran ni a ZMC tangin panga tribal arts center tangin panga lengpui CCC tangin pani Tenzor Ayu CCC tangin pani le serchip DCHC tangin pakhat an chuak ani heti hian Mizoram COVID-19 shipui veiza chu vain zasari somsari pasari an tlingta a mi zathum somsari pakhat andam to a enkol mek zali poruk an oma mi pani chu Mizoram pon nama enkol tura lak chu an ni a shipui wangin Mizoram chunga thi an na omlo ani Aizol Salem venga tun haya thil thleng chu mi puya tiral khel hle a chui hlei thei lo turin shipui hi mi puya adar tu MT hriat a har sat hle doctor pakhat shikai mission venga atlo dor diktak Focus Photo Express hriat chu ani hian hapta khat lai liam to a he dor nei tu Salem venga mi te hi an sample endik sakani a dor ngak thin anei tu te nu pa in hri an kai lo line heminia an dorakal lo an fa no pang pani chuan an kai ti hmu chu ani ta a khoya tanga an kai nge ti hriat ani mai lo wangin in chui tur atam ta hle ni in Salem vengo ka council ho tu te chuan an soi Salem veng khotang hroi tu te na soidan chuan nimin chawma dar somatang khan veng pumpui in kharkipin an chui zui ta a vena khan mi somvel swap sample an la a anina leng lu le chuak te le an hnim hnai nia hriat te nen chung ko somli vel chu film khurthila khungsan na da phot ani bok COVID-19 dona avian le shikai en kol konga na thok shri lo kai ve ta te pon chu kami an hnim nei wangin aizola veng engamaza chu anin kharkhip meka hria the chena Salem veng nuai eden thar ITI veng lili veng ramhunot basic mall te chu in kharkhip nan an ni a mission venga chuan focus dor ngak tu te nu pain hrian kai lo ti hriat ani nuwa ni zana tangkhan in kharkhip hli ani thingtlang lama chuan phulen phoibuang soleng kebran serzol ratu is phaileng pe lon ne dar lon khuwa te chu in kharkhip alani thu don ani tuidam le korte thoveng kho in kara ru ro engmazat mu chua chu hum hal tura malak ani Win Khan Mami District Borsab Dr. Lal Roza Machan tuidam le korte thoveng kho in kar kong lai thar kong chak le min kara mishing ru ro an mu chuan mun hiat lo a tuna ru ro mu chu te chu him taka da that apoi mo thu soin chu ti rualin ru ro dang te po la om the ni a ala om le om lo hriat chiana adang ala om ani chuan a theng anga zon chua da that atul don thule chumin hnuwa mi thiam jok te hena emo pek dan tur ngai to ho poimo don thu soya ru ro mu chu te chu intek Mizoram tan po thil poimo tak ani don ti asoi ani nimin pia jing dar somvela an mu chu mishing ru ro wa hian luru som pani vel zat mu chu ani a heng ru ro te hi Kortha police station a lak ani hnuwa Win Khan Superintendent of Police Mamit Venhim tura lak chawani a Mamit SP Nachal Mek tu Additional SP Puzoram Thara Mamit Point ru ro mu chu te chu tual thi na lam nen in kung kaina anem ti ngai tu ngalani a DNA profiling turatan da that apoi mo ani ti in forensic science laboratory a tul dan anga zir chen turin thon ani don thu soi korte thoveng la tuidam in kara luru chana mun hi
pulal chungnunga huan ramani a luru dang alom emti enchen turin tuida moi methen uluk le zolin malo la se antia lemin belzel nan we melamin silpol linin khu ni se ti ani helai hmuni district noi tu te phalna lo chon tu ma tlo polo turim puite an nge na huan nei tu pulal chungnunga po helai hmuna hian ku thak hri lo tura ngen ngal ani pok Evangelical Church of Maryland ECM ko shantan ani poimo thlai thar ku chu vein khan ECM tual thung ko shan sang sang ten mani rem chan ang thevin an hmang lo le huan nei tu ten an thlai thar te pathian ta na ron hanin ko shan then kha chuan thlai le lam na hmun teruatin ko then kha chuan ko shan WhatsApp group kol tangin lilam ani a bialu paten boypuin he thlai thar ku pola sumlu te ECM headquarters a chhun wani ang kumdanga chuan thlai thar ku thi ECM hian amang ursunin pathian hena lom thu soina hmun te man thin ani Mizo lemziak thiam nula lalming moi chuan vena chanta khovel pum huab lemziak pho chuana International Art Exhibition a lemzia te a pho chuak he lemziak pho chuan hi Jammu and Kashmir Center for Creative Arts bot saini a Indiaram state sang le ram somni pani tengin lemziak mi za somrukan tela an lemzia le milem siam te an entirani Shileng wangin ral khata tengin he ti siang na hin telve a kumin April Thakhan International Association of Arts India choimoina Wallace Hartley WAD award lo dong to a kumchang ni sampret khan choimoina sang tak Spandan Social Creative Award dong to in Aizola Art Novelty Gallery chu adin ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Manipur sarkar chuan COVID-19 Shileng thunun nan state pumin khar khip chu August ni somthum pakhat thlenga pot sei nimin khan chikai tharmi za samko pani mu chuani a heti hian thrive to zong hi sangli zathum samko anting to a COVID-19 chikai hi tun high state pona zin chuana nei lo tam takan oma heti lai hian thrive mi somsari pare chu darkar somni palilam ta chung khan enkol daman ni a heti hian thrive enkol dam chak zong hi za somnga panga point panga pathuma ting to a tundin huna thrive enkol mek hi sangkha zakwa somthum pakuan oma COVID-19 thi pui hi mi som pathum an to ani ram chunga COVID-19 thi pui za tlahniam zela wangin India chu khovela COVID-19 thi pui tlemna ram zinga atel mek tundin hmuna ram chunga COVID-19 thi pui chak zong hi za pakhat point pako pathum ani ya Union Health Ministry chuan sarkar lai pui state le Union Territory sarkar te thohona thataka wangin thi pui tamdan hi atlahniam zelani atiya USA a chuan ni somni pathum chungla kin mi sanga chungin an thi puya Brazil ani som ko panga le Mexico ani za somli pakhat chungin mi singa chuang an thi to boka heti lai hian India chuan ni za somnga porok chungin mi singa hen an thi pui atiya darkar somni paliliam te chung khan mi singa sangthum chuang chu hrive enkol dam omin an chene na hoti ran ni a heti hian COVID-19 ve enkol dam hi makta do ni do nanam to a voin thlengin mi no som pariat singruk sang ni le zani somnga pariat enkol dam an to a hi dam lo za ta tanga chutin za zela somsari pakhat point porok pakhat ani darkar somni pali chung ve khan hrive thar mi singruk sangthum le zali somret pakwa hmu chuani a vain ram chunga shikai hi noi somni panga singriat sang kole zaruk samret patni anting to a tuna hrive enkol mek hinoi ruk sing sari sang sari le zali somli palian oma ni khata mi zakwa somli palin an thi puya vain mi singa sang kole zakwa somret in an thi pui to ani voin hi India Prime Minister Lui Atal Bihari Vajpayee ti chamvoi ni na ania ram shoi tu ten zana an hlan President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi Defense Minister Rajnath Singh chuan Delhi ya Prime Minister Atal Bihari Vajpayee sherekna hmun bot sayan to ram shoi tu te hen zana pangpar an hlan ani voin vekhan President Ramnath Kovind chuan Delhi Indian Council for Cultural Relations Headquarters a Prime Minister Vajpayee lemzia hong boka thu soim pukovina chuan Atal Bihari Vajpayee chuan India chu khovel ram thil ti theizinga hlang kai ti a pu Vajpayee khan ram zong nena in rem taka omadu a abik takin then ram te angai poimo zolani atia pu Vajpayee khan thian te chu thak theima ila thenom te an thak thelo ti kha a soifo ni atibok Union Home Minister Amit Shah point Prime Minister Lui hi zana pangpar hlana pu sa chuan Atal Bihari Vajpayee khan nam mangai na le India nun phung a chwa pui tu ni a tu sarkar hian mir theite on ne sarkar ro ranga tha manga khovel ram thil te theiber te zinga siam atumani atipok chanchin thar cherti topna na tlang pui nimin lani zana Mizorama COVID-19 shikai somruk pali hmu chwani a ni khata shipui kai thar hmu chwa tamber alani tuidam le korta thaven kho inkar ro engma zat hmu chwa chu huma turam halak ani Manipur sarkar chon COVID-19 shileng thunun non state pumin khar khip chu August ni somthum pakhat thlenga pot sei
voin hi India Prime Minister hlui Atal Bihari Vajpayee ti cham voi ni na ania ram hruai tu ten za na an hlan chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani